tubazaniye igipangu cyiza giherereye kuri Petite Barriere ahazwi nko kuri Mo Karenzi. Kikaba ari igipangu gifite ibice bibiri, igice cy'abapangayi ndetse n'igice cya bosi. Kikaba ari inzu muri kino gipangu cya bosi hakaba harimo inzu ifite ibyumba 4, dushe 2, igikoni cyiza cyane, igikoni kiri VIP ndetse na salo na salamanje bimeze neza. Kino gipangu kindi kikaba ari igipangu kirimo imiryango 5 na parikingi ihagije. Tukaba turi kubigurisha miliyoni 200 zirimo ibiganiro. Uramutse ushaka kino gipangu cyacu ushobora kutwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero uri kubona kuri screen yawe, ukadusura ku mbuga zacu dukoresha zose arizo TikTok, X, Instagram ndetse na YouTube, hose ni Gisenyi Komisiyoneri. Geraho rero ibindi bintu byiza tubafitiye, haba amazu meza, ibipangu byiza, ama apartment, ibibanza, byose ni muri Gisenyi Komisiyoneri. Ibihe byiza, turabakunda cyane.